Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council Uba Pinyat Singh Siem lembat ki Executive Member ki bakentup ye Uba Karnes Soshang bat ba Fenton Joseph Lakadong henne ke sengi kila IT ya kakali kit nyut sya usiem ke hima khairim upa im Dr. Balajit Singh Siem ha ka jing don langjong ki bakrau batri lingdo bat ki nong kit kam jong ka dorbar shnong Smith bat ki dorbar shnong Bamarjan. Habakren hakani kesengi UCEM ba Penyat Sing Siem ulapen pawi kajing sngokia halor kajing jabo kamariang bat ki saudong saukun bat kani kade kajing ka ba man laki shnong kimat bat haban shim kilat kilenti kumno bante lakam ya kajing brat pathar ya ki jabo jaban. UCEM ulapen sngauru syakahima bat dorbar shnong Smith halor kajing don kambanyo ya kajaka banbu ya ka Resource Recovery Center kaban long kajing mento ya ka shnong kathau namar ling ba kanika center enlum ya ki sunrum bat penkhut ya ki bat kajing ekran hi benta haman ki shnong la ki ong hasom na ko nong ndok kajing ekran benta kalong be pa kajing ikinong elam shnong ka bami ka complain la ne kajing ujor kalong be ka umbam undi ka banikong ka baar de gunyun lada bakla gindi ka bot kinoy lam shnong da de ka por thamai no ket kam la shaweng la no ban ong ta da buro namar ba ka de ka subject ka ba hadu kata-kata ka ba kata ya ka imlang salam ka bamat kasi de namar ta ka daw nakalyang jungi hadit bangila sutu la ishai ba la don kam ban le kani nakalyang jungi kum ka council ngilawan ra ka solid waste management act arhajar apho but yakani lada ban pass the council kala poi shulat kejala bal ayo ji muncul but halor jong kani ka act menta ngila sedang soban wanra iki kendon bapher namenta ban kham de lakam shushu namenta ban lak kani ka jing brat pathar yikinyut syakat syabalap syabadan madya des syapo kilenti singkin ki surok bat ki jaka umbam undi dan syaki shiniki wa ki barit neki wa ki bahe tekani ketika ke bangi shim ya ka jingkit kli na kalyang jini lengkap na ka por jong ka an ka bla ilayo ka jing mencur te hapo jong ni ka kendon ka rules i la don benta ya ka ban permission ya ka ni ka rules ke kendon hapo jong ni kendon kan sadon lu ka kendon ban aibor ki no ilam shnok bakin la ban kila ban fine rasa la benong dan yakinon lo kibalik persya ya ka hukum joni kendon ne joka portionong habe debat ban jaklia ya ka saudong ka sokun dan ka shnong ka thau tekani ru dikaba khiaba ka kendon ban nak yang jungi om tang kata dengan la persya hukum no ba nginyo ban ai ni kali shiki jakayo shiki jakahima lene shikishnong ki badan kam shisha namar ngi suku pa ladam biang ki kali kumlaong ipa ia mene ki bapun ha ki nyut ki samiet ne se wat ndai tang armiet lai met reda kita yo de ki benai lu la pe dang shen ke ka khubor ka baja ha po juai ka nong ba jong ka Gent Hills ka West Gent Hills lami pa ban hab yang ki nam tau je ka long ke ka ba tong no la su ja burom ban yang keren kata nama tak daw ngim kwa ba hang ni po khasi hills ka jongi kan long kum balong syatai te shwa pa kan ja kan no ka jing yu pa namar balada ngimla bante la kam yu nyut lingba yu nyut ubami nangi ki liu yang ba pher ne ki chakayo pher kala ban kha pa jing pang ba harukom kan kata yangi kum ki nong shno te nakalyang jongi la mang kapang iki kali kit nyut but kumju ru mendai tang kali kit nyut hapo jong ni ka solid waste management act ngila danru ya kawe ka special cell la benong ka solid waste management cell ka pa pet penia ba ka pet nanti kumno bante la kam yu nyut om tang ban syukit na jaka ba but hadu benda penhap hangno ban bu yu nyut but ya kata ni la penlong da kawe ka model project kebatang shen nila ai hang tai po molai moro nila sanction ko ba san hunyo lak bachnai kenika recovery resource recovery center RRC tele se ko malapen pau isodar Smith mene kan dei sukawe pak ka jing la dalakit nyut chanungin bu
Tengah asuban aji pot kumne ba ngini trailang hapdeng jungi ke council kahima bat pi ke shnong barok. Te ban yo ini kawe ke jaka. Lada pi ana kahima ne ana ke shnong compare en rei ya ka jingi rap ngin ana ka leng jungi. Ngin ana ka leng jungi ba pindon ye kanika resource recovery center. Jingsha mensyua ni ong ka wis recovery center. En rei tengi ong wis la so be tangka mal syndrome ma chaklia. Rei belingi ong resource recovery center naman lingba kini kinyut ngin sapen kela jimutoi. Kawamot om tang bangi yi yo nyut badai tang unyut en ringi kwa bakin pai ba hadian habot lingba ka project ringi kini i yo nyut kung kapisa. Kamot lada syu aban berat na yung kaya perkhat asin dengan berat ini kapisa temlong syabar. Rei ngahap ban tengkai hap ban kunai ban yo ban bu hajaka babian ban yo ban kapisa. Te ya kan ika resource recovery center min saai de se kawai mo pa ir ani po hima jom sia de po ka shnong ka shong pat pisia hangu bapin bu ikani but ya kan ni try nga tempat di yang development kat kenika area de se da kumnum num deshu banduna sampula mo ba lingba kan ika resource recovery center min chna ba but kan penharu wat ya kayo kam yo jam kan nika dong kan ki self help group ki badan hapo shnong ni ki village organization ki bakwa bani don benta kila ban don benta nomor lingba kani ka resource recovery center mut kan don kalat kamai kaji nam ta joki kamdei tang ka jaka bratnyut henry kandei kalat kamai nam ta joki te kata ka bangi don jing thmu bat ya kani project nilai trei renkat ba kawal ba bat kum juru ngidan ru ka jingtmu ka ba let's see kini ki jaklia ni ki wis ki bamla ban pendan kam da kata ka RRC chanung in bo ikini but haka jing perkhat ka jungi da kumnom no ngin phat training ye ki officers jungi jong ka solid waste management cell ringkat but PM development but health and sanitation ngin phat shabar ye ki ringkat jing trelang khawal ban khnang banginwan ra ya ka we ka waste treatment plant ang ne po rikasi kanam day bangin ra habarok fa yashnong ninamla tam kawai nomor shen kat kum jing suthu jungi wat ka sarkar jala me khaliaru imat wat ekamartan kat sa IT no angi kat sponsor nomor bakan 6 lakh syupan terikam le de bente la kam yun lada ka biang kata rik kal anang bahas syu ya ka ba kumbangi yo yung kalikasi bro kata Scotland of the East kinsay siya ki nonglet nong wan ki nong kai patay bakate siya ka Scotland